uwo musore mubona uri wicaye inyuma y'umupolisi, umusore wicaye inyuma y'umupolisi aho imodoka igeze, niwe wari uri mu modoka igonze. Ni impanuka ibaye aka kanya, ihise ihitana umubyeyi wari uri mu muhanda agenda. Moto rero navuga ngo ni ikinyabiziga cyihutaga, imodoka yihutaga. Mu kwihuta kwayo rero igikurikiyeho ihise nyine igonga umuntu. Ahangaha ni mu kagari ka Mahango, ni mu murenge wa Gatore, mu murenge wa Kibungo, mu karere ka Ngoma. Usa nk'ugana kuri ahitwa mu Irebezo, ni ukuvuga ngo ni mu murenge wa Kibungo, usa nk'ugana ahitwa mu Irebezo. Mu Irebezo ni hano hirya gatoya cyane, noneho hafi ya sitasiyo Ebeneza y'Abangirikani iri kubakwa hano. Ni neza hepfo y'irimbi, ku ikorosi rihaba ni hepfo y'irimbi, niho rero iyi mpanuka ibereye. Ihise ihitana umumama uzwi ku izina rya Mutuyimana, niyo mazina namenye. Amazina yitwa Mutuyimana, ni uwa hano muri kano gace ka Mahango. Ndabona bene wabo barimo bararira, abo ubona bari kurira birashoboka ko ari abana bo mu rugo iwabo, bari kurira nyine kubw'urupfu rw'uyu mubyeyi upfuye utunguranye biturutse ku mpanuka.